Башта татарча аудио яңгырыячак. The English version will follow after. Собан. Әсма панносы. Алмания, Башкортстан. Чулпан Бекар. Панно авторы. Әсма. Модель. Хайка Рösing. Фотограф. Нурия Нургалиева. Иллюстратор. Видео. Тәлгать Хәсенов. Курай. Ефәк кебек җиңеллек, аяз күк йөзедәй сафлык, хозурлык, әкият тулы балачак, бәхетле чак. Балаларымның йомшак тавышлары белән әни дип дәшүе, бергәләшеп утырып бакчабызда үстергән мәтрүшкәдән кайнаткан чәй эчүләре, кичен йоклар алдыннан татарча әкият-хикәяләр укулар тормышымны тулыландыра. Панноны урман эчендә, елга буенда, борынгы бер йортта урнашкан остаханәгә барып эшләдем. Үземне икенче бер дөньяда хис иттем. Чәчәкләр һәм төсләр дөньясында. Көндәлек мәшәкатьне онытып, бөтен уйларымны бу эшкә багышлый алдым. Чулпан, Алмания. May. The panel Asma. The method of dyeing with silk. Germany and Bashkortostan. Chulpan Becker. Panel author. Asma. Model. Heike Rösing. Photographer. Nuria Nurgalieva. Illustrator. Video. Talgat Hasenov. Quray. Childhood full of lightness, clear skies, joy, fairy tales, a happy time. Soft voices of my children calling me mum, having tea together with oregano grown in our own garden, reading Tata fairy tales before bed makes my life full. I created the panel in the woods, along the river, in a workroom located in an ancient house. I felt like in another world, in a world of flowers and colours. Distracted from my daily worries, I was able to devote all my thoughts to this work. Chulpan, Germany.